Mga kapuso, karong nauso ang pagpangilad sa mga daotang tao pinaagi sa phishing o pagpanghack. Atong sayron kung unsa ang mga angayng buhaton aron malikayan nga mahak ang social media account pinaagi ni DCPO spokesperson, Police Captain Hazel Tuazon. Mahak ang isa ka account, sir. Kay usahay ang rason na sir no, isalig nimo ay imong password sa imong friend or sa imong members sa imong family. Tapos usahay sir babian ay imong computer nga open pa nga naapay lain mo gamit. So beware ta ana kay ang uban baya sir nga mosunod wala ta kaila ba nga kung say sulod dito sa imong Facebook account nga dapat private lang ilahan ang ipasa sa lain or gamiton na imong Facebook account, mga og kwarta or unsa diha. May possibility sir nga kanang ipang-forward bitaw sa imuha tapos yung mga i-open is na ay mga virus diha. May possibility ana sir no kanana pa yung mga ni-report pud ana sir nga na ano ilahang account na hack o gigamit na sa lain kay na-open na sa lain ta sa sige mong tuslok ba nga curious po ka unsay sulod pero without knowing nana dito sulod nga cancer nga virus. Dili ihatag imong passport account. Ana lang gyud. Bisan kinsa ayaw gyud ihatag. Mura po na sir sa imong password sa imong ATM. Na dili nimo pwede ihatag bisan kinsa. So dapat ikaw lang ang nakabalo. Kung naaman sa imong anak or sa imong partner no, pero seldom lang gyud kana dapat ikaw lang gyud nakabalo. Siguro kung importante kayo na sir. Kung mahak ang ilang account sir, i-pablatter nila sa police station, then ato sa cybercrime kay para maano pa ilahang matabang pa sir no ang ilahang account nga ma-recover pa or pwede maayos nila ilahang account nga dili magamit sa uban nga gamiton sa dili maayo. So ano lang report dayon sa police station then cybercrime. Ang mahak sir, ang mahak yun sir ang hadlok sir no kay wala ka kabalo kinsay nakahack sa imong account. Ang mabiya sir kabalo mga kinsay na biya sa imuha. So ang mahak yun sir ang hadlok sir. Dili na hadlok ka mabiyan sir kay napamay-dain siguro nga mas better pa sa nibiya sa imuha. Diba sir?